Just Mangati waherekere kweta mu mpaka za Mbarara omwaka gwa 2019 omumpaka yatomeriremu kandi akagaruka akazinga na iza kugaruka kuvuga omwaka ogu bwa emyaka na yona. Mangati okuvuga emotoka y'ikika cha Mitsubishi Evo X ari kushomerwa mapu Joseph Kamya asingire cyoncho kuba mvugi murungi murongo w'emotoka cha NRC ecyo mvugi murungi aha mirundi eshatu. Abavugi abandi ruranganwa abarukumanya kandi abateketeche kweta mu mpakeze hari mu champion wo mwaka ogwahwire Byron Rugomoka enzarwa kabarore Duncan Mubiru Chikankane Hassan Alwi Godfrey Aine Sodo Kaguta Jonas Kansime hamwe na Ronald Sebuguzim. Ngamba abantu emotoka zigenda kubaziduka nnyo kisoka kya byonna abavuzi bageza kutereza emotoka zaabwe kuva ku mwaka ogwedde nga mwala ku mwaka ogwedde rally yali ya competitive nyonyonyo era kuno basuubiza nti competition erinye yeyongeddeko abaana abavuga emotoka ennyo bakomyewo bagenda vuga emotoka so nsaba mwenna bagala bibe emotoka z'empaka muve ku makubo mukirize ba marshals ba safety marshals babagamba okubeera bamulabira rally nungi irali gwanga tinda kabenje konna so tukole rally negwe bulungi nga tufunye buzibu bonna. Bo abavugi abarukorwa muri Mbarara barazetabemu harimo Yasin Mukasa Hape Katehangwa amwe na Didas Masco. Empaka zinzo ziri kwigoro kalenda ya NRC kandi ezo mwakogo niziza kuvugirwa mu stage mushanzo okwayana okwo umuringo ogwo mutano okuramariho kilomita 212.